محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إلياتهار المصطفى من منظر أطهر المنظر يزداد شوقي كلما أيان دراك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام مؤمنو الكرام من دون وامن تغني الله سبحانه وتعالى فك بشتان تورم ولا رسان ما من دمنا توفلا امازم الله سبحانه وتعالى لا قدمنا ني ستك مسا تو بركماي الكرام صلى الله عليه وسلم درجه زلما لبتل كما نمبر ولا مسلك الكرام صلى الله عليه وسلم السلام عليكم حقلت صليلا الكرام صلى الله عليه وسلم كو وما ني صليلا الكرام صلى الله عليه وسلم shen kele Allah subhanahu wa ta'ala bi seli o tigila maka shen tan ni Allah subhanahu wa ta'ala ka bunya hakefle ka Allah subhanahu wa ta'ala ka donni na ka hine hakefle na fara ko mami yedu ko ke alkrabaye shen kele ko Allah subhanahu wa ta'ala bi soli ke o tigila maka shen tan e ba do nga foko soli hakendai mu'minu assalamu ato nga hakili to ala wala nyuma ndo ngana nyine alkira sallallahu barka daliko ngana nyine a wala nyuma ndoni ko wani mamin gara alkarabba fe sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala bike otigi fe soli kele ka chaya alkarabba ka o yeddalu de salama fe ka fokibe alkara sallallahu alaihi wasallam fe ke manyina ka nyuma ko namboro la be foli di alsalama chema ana musomama ni alsalama foli kerekere le wa hadhihi hiya aljalsatu ar-rabi'a wa 50 alhamdulillahi rabbil alamin am ala tanuka ala foka barakada ala sonani yanzigile ye sikibbi duru أننا فوق المنبر الفقه المالكي منبر الفقه المالكي 120 كا الله سبحانه وتعالى دمه كا كرا دمه كا أرسام فربا جمع كل دمه كا دفاعك عن المذهبي كا نيونيك كا بو مالك وان أنس كا تاسرما نغم نندارالا فمن فورا ما نوتا جوكوي كا جر السلام ولا كوتا دوي كا مذهب تنجر السلام ولا مذهب كتاب فولو فولو مين انفاو أنا نغرا مكو anga sharia kalambulo dajuru kumbe getra munumbolo ya ni sayatara ni afamba kabrula uye mazhabu kitabu foloke gafe minye anveya anyan zedo lada sena sabara de la ko kitabu folo de tanu de lahdariye ko de ka sigiyora ndayele am Allah subhanahu wa ta'ala deli sababu nyuma munum var la nyonga kan tele sigi senga no ansar diniye ala kanu sar kayrala jen ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka barka do ala ka jidi ka jiriwa جين زبابو نيوما نوي انفا انانغرا مكوي الشيخ سارتون ودان حيدر على ناصر خير الله ابا ولكا جومينا على دينه توغلا شونت لي سوغمان ولا دفاعا عن الاسلامي كان يونيكا كبو سلاميما والى ان لكلمه الله عز وجل كا على كما كورتا ام على ديلي شينكنا به على بولو على كو داناما على كان دمه على كان بلو السلاميكا الله سبحانه وتعالى كان فاتو السلاميكا اخوان المسلمين بل السلامو أوصيكم بتقوى الله العظيم ما لا دين يكون لا دليكو أتوانجي أنا سرع الله سبحانه وتعالى وأحذركم من معصيته الداعية إلى عذابه العليم ما لا دين يكون لا دليكو أتوانجي على كوتالا على كوتا سانجيكي سادبك جيني أكرت للبان تابولي مون نيكون سرع أولا نانس مامي يادونغا فوكو كوين باللبان سيادلا يكيل تيير لا إكي سيمبو ألا وعلموا هداني الله وإياكم ما في أكادون على ديلي على كنا ناو بلا جلي كنا على كان بلا سيرا نيومانغا على كان بالو تشينكا الله سبحانه وتعالى كان فاتو تشينكا ما في أكادون أن الفقه معيار شرعي فمي ويلكو فقه كلا سلامية الشريعة بسكيل ديدو اللي بالشريعة بارو بيسي كا نيفوا تيجي كو تشينا إياني مينغاني مننا إياني مينغاني نينا قرأي كوا مننا مقبول إن الله سبحانه وتعالى أمينين على في نبا نفا ikani zeli ngetu ko nyana
wa filimi ni sora la sisan ni ya dla cogo nyena fiqhu de bo fiye ni mami ni sogola ni aye lidhalika qaddamahu ulama wa ala al ibadati o de la don bo ya ka nyese ka bla bato nyefe ala de bi bato ke cogo nyuma jira mawla hatta kataba al imam al bukhari rahimahullahu ta'ala baban fi kitabihi fo imam bukhari ye bonda do sebe aka sunanu kono don shi do bene aka uka bengaye munye imam bukhari ka sunanuna ko asahul kitabi bada muhkam tanzili rabbina as-sahih al-bukhari ko kitab min ga kene al-salama ga fena ciaya kitab min adla ko cenyena an zamu nyena aka kene ka tama sharia ga fe to bela jeleka qur'an nasu ko fe ko de imam bukhari ka sahihu ye o imam bukhari ko kitabu barkaleno kitabu kene ma kono ay bona do dayele wa sammahu babuna al-ilm qabla al-amal kon ye bona al-karamandum mba dayele ay bona to ko doni de nyese al ilmu huwa al imam kalan de nyefela bara ya doani ni imam bukhari maka al-salamu alakra mando alaka hakili nyumandi anambal al-salamu bela jelema wal fiqhu bis sifa ama muqaddamun ala ghayrihi ni salam ya kala na fura kwa furu bapmana ko kalan de nyekunye aywa furu aywa kala fe bela jele toye oye nga kala mbolo mbi wele ko fiqhu o fana kananedo aywa kala 20 tawka kada aywa aka ale dlonedo bato nyani dlonedo ale famunna wa fiqhu salati alladhi nahnu bi sadatihi bi sifa khassa fiqhu fana kono fiqhu fana mimbi wele ko fiqhu salati no e selketu ya famu yayi o fana muqaddamun ala ghayrihi min ulum al fiqh o fana kananedo fiqhu kala kotawka lebali salati min fadl wa mazaya Allah subhanahu wa ta'ala yafsamaniya min diselima o kama Allah subhanahu wa ta'ala aywa korta min selima alsair al ibadati batotowka o kama idan alaykum bihi alkaramado aya hagilto aywa fiqhu kalana aka nyini ka shido addu alayha bin nawajidi aya tagaju cin fiqhu kalanika ala yaruddukum munkirun an amma thabatahu al ulama alkaramado ayto nga hagil sabako to anyiralla mbani na fe mballa di nyira kun ladele ko anitle min benatle tle juguye ayakil to don bawla ay don baw tegamine ay don baw ka fini ku min ay tugu don baw tasirala aywa lago shiri kala mun be ka pma ni ashido ma ulabo ambal mawdo anjinju do assalamu do ambe ala deli ala ka hagli mandanu ma ko be ka figu kala lago shi shunitle ko makando ko yani ka fa malgu man anasi ko yani ka fa lahdarti ko yani ka fa risalatu abu zaid al-qayrawani ko ki ka fa ala ko akira ko niya fa mbaliya de angumana ka kateme nga halibi man hana bade hagli jingi fende ya amba hagli sabo ko jinga ya hagli to ayerla don shido mo yo de ka doni laday o de doni resigi tugoy ka min al-rabbala sallallahu alaihi wasallam kana se al-kra sa sama ka sahaba ma cew ya di nyoma don don sahaba ya to don ba wolo ayo kata akuma don shido mo yo doni sigi minga aslama ay hagli tola ala yaruddukum munkiru amma alayhi habata ulama don bo yemin zabati nu ye barake oka ay hagil to ayerla ay Allah go shiri kana kela kana asegi kabo oka ulama don bo tamana femin ay tama chogo mina u yemin ge doni tama chogo ay jeni o ye ayo de mine hayso hum umana ullahi ala khalqihi al ulama umana ullahi ala khalqihi don bo ya Allah subhanahu wa ta'ala ka dana jonde Allah subhanahu wa ta'ala ka dana kalifa umma aywa aka jonna man tamassaka bihi naja ni ma min o don sira jele min o tigala ma keshira wa sa'ida sa'adatan lan yashqa ba'dahu abada atigala ma kuna be jakuna njala kuna ngoyata ko fe ala kan ko amma aywa ala ra'sihim ba'da asr as-sahabati radwanullahi alaihim don sira ko nyemaya alkra sa sama sahaba ko temene ko fe ha aywa al-a'imma al-arba'a al-manbam manani be don sira ko nyemaya la Allah subhanahu wa ta'ala ka kedo ni ma min jena ni oye ko mine ko famu alhamdulillahi rabbil alamin atigala may chen famu nganu mami nyuguna ola ke yere ba ta qur'an na yere kunye ki yere ba nyene bo yere na nyami ni bolo assalamu na fereke ma fereke era de afrike yere kuma na Allah subhanahu wa ta'ala kay don shi mo ka dalane sabatira wa fo kunu ngoy aketugo yinde aywa inda ahli sunnati wal jamaa alkira sallallahu ka sunna chewfe salame furuba jamakulu famba fe ahlu sunnati wal jamaa olu ma nyemo munu yedda nike olu la no jama kulu bebe minen nike olu la almamba manani de ala an garsega malku mon anasi ka tasira de la o manani do la kele nye malku mon anasi alhamdulillah rabbil alamin puma no ghayra ne ma min ba faka tiedon malku mon anasi ka sira nyini ka shidon
ika mine ika alabato oka o kitab sanma de bambolo imam al-akhdari qala an-nazim rahimahullahu ta'ala alaka getura alaka nasara kayrala ako alaka jebe ka boama ay femono vuye ko lu manga ga seli kono no e fieli ma tishura o dala minani wala ma ira tishura alhamdulillah foli ko silama mangi sogolani olu keliye seli kono ay misal werata o ka ko kasaddi fihi litatha'ubin wala yanfusu bil harfi li yalla tabtula ومن تفكر قليلا في حدث شك به فبان نفيا او خبث لكتي كو مثال دوي ina fani mami halola ka to sella alakara sallallahu alaihi wasallam ka sunna ye ni salame halola eki bulu da idala fi gone min bi bo ka pmbe aywa ki yara kun ladabu al-salama ka ladabu choko nyumana ni mami nyoke aywa o sunna yale do seli kenaka choko mena ni mami nyoke ki to seli kona ko bashitola ako wala yan foso bel harfi la yalla yabtula ko ni salame bi tulike ki to seli kono fedo nana idda kona kara dajiye wal ma kara fejiya were ko na tigala ma bi tulike ko ka tulike ka sara ma mangambo akana harfu fo o kore aka fen yuru ka blaga jingi dama aka jalamugu kuna wala ma ka fini kuna ngani ko tu ni manga ko mbora ini manan harfu ye aywa ko be selice ko waman tafakkara qalilan fi hadath shakka bihi fabana nafyan aw khabath akoni ma min dura selikono allah subhanahu wa ta'ala aywa kallatigen nanati lamaka asikara sofela a eko sofe manne soro walma ay fedo ye aka fini ku ka mimbi wele sharia la ko khabasu teblema abalala ko ye aka jalamugu sanve walma abalala ko ye aka fini sanve a sigara ni mumble manyi ka to silikona ay sigara doni wati kungurni ala fon siriyarama ashina ka danganiya soro de ay ni tey dama de koy ashina ka danganiya soro de ay nyana ku ye idona anyega ka selji mine ne ko fe jiselita koy ayo danganiya min soro alhamdulillah rabbil alamin ala ya dame fala alayhi kaltifat alwaquli amdan walissa dabaru sharrun mubtilu la tartiko ko fala alayhi ay miri ya fitini mi ngo wati kungurnina ni wati munjenyana wala ma desra masaki yera retrouver amasaka danganiya soro selimi chambulo nga wati kungurnin dama alakal aywa hinan nana asina ka danganiya sorote kashinga donte ko feinde sofay alhamdulillah rabbil alamin kitabti ko fala alayhi foitaka o sika kungurnina kaltifatil waquli ina fani mami ni kofla selila doni kingira jenga ka fedo flenga kofla mindo ama aywa ama dama teme akira kofla mi kofla fitini ako wala stazbaro sharrun mubtilu ngani ko ni kofla kosebe fi kodo na koro yerema ko cheka jugu wa obeseltike ako wasahata in saraka aw muharrama an-nazar aw labisahu wa athima ako selbi kenaya ni silama na ye sunyeni ke kato silikono wala ma ye haramu fedo fle kato silikono wala ma ye haramu do akana kato silikono ngati lama be jurum soro ya korfo amba nyefo kosabe ka famu afo ko jugu afamu ko jugu kan na fo ko fora ko silamela ko sunyeni be daka na'udhu billahi sunyeni ya haramu ye haramu fe fleli o ye haramu ye haramu fini doni ikana o ye haramu ye nga keli kito seli kono o te seli chen kitab tika la yini o de asalama be sel misiri kono ma do kam mukambe na yulto wulano yi kuna ko blay kun ye haramu barake ye jurumu soro alkema jodo alaba kam mukamini na ka dama nga ye muga indale minga ka blay kuna kito sella o tika seli chen ma koro wi asalama be sella asalamu so do langolo temendo fle iyo fle chogola fleli mi haramu fleli ye haramu ke alkema jodo alabi nyangata o fleli ngama fana ya farima nga ye fleli ngeli mi ngeke to sella o mika seltike aslama ya haramu na folo aywa détourner ko kad log bangara ka do akana ki joka selni oy aywa ay haramu barake alkema jodo allah subhanahu wa ta'ala ba min haramu ngama aywa abi walif na folo segi atigla mama ani nyangata mi ngaka alabo daka nga bloki haramu bloki doni akana ka selni oy o maka selike wa athima ay korfol labani o de ko kewale nunu mbele jeli labi jurum soro dalu kitabti ko kono mamin halola kaya bolo da dala ka to sella ko ti bashi se selima dalu alkaraba sallallahu alaihi wasallam ka sakina man nasuye alkaraba ko idza tasaaba ahadukum nawdala kale halola
falyada yadahu ala fihi kwati gila maka bolo da adala fa inna shaytana yadkhulu ma at-tatha'ubi ko shaytana bi do halo ketola damana wa ko shaytana bi do rawahu ahmad imam ahmad lakali wa shaykhani imam bukhari ya lakali muslim fana ya lakali wa ghayrihum ma warawna nan hadisan yo ko sunan ko non min de nununi halbi alkasal sama ko aywa hasaj aywa kenaman waran nana sabado ya dama kashi kata alkiraba ma sallallahu alaihi wasallam ko alkira satama ka nyefoli ke alislamo wiye ko mado alislama abido seli kono ko yukhayyalu annahu yajidu shay'a ko bisinga bisigiyate ka fa ko fedo ye ayagala buya o koray aba bisigiya ka fa fiye fili ale soro aka selji chena yala o tigila maka kitiye munyi ko bitoka olu soro kuto seli kono o lahala bitoka numa kuto seli kono ni sahaba do ka dama kashiye kashi alkiraba ma sallallahu alaihi wasallam alka satuma ya jabe ko nyuma akola yan sarifu ko ni mami na tigila ma bisigiya soro kashi nga sika soro ka fedo soro yer la ne ko fiye de tlala ne nawa ko la yan sarifu ka tigila ma kana tafiyo ko bo seli ngono hatta yasma asauta funa yimangame aw yajida riha wal ma yakasa soro no kera seli tigera seli tigali o seli tige rawahu al jama'atu wat tirmizi sunna kitabu tiku yeni hadisa lakali imam tirmizi fada ya lakali ngani mami na angona ayo sika kera sika fitini seli kono awati kundala surnyana dangani ya sorla teliyala ngote bashi se selma ara satur alka nasara kayrala sadu kunye ngana de getorado ara sadu ko wa in samarra ala shakkihi nati gilama tura siga ngono amasaka bo aw tabayyana lahu alhadath walma asigara sofemina ode dangani yana yoro kera cey aw najasa walma sigara ayo femina aka finika o kera sofe cena alka getora ko fa salatu batila ko wallahi la yabla jelela sil cenedo watajibu al-i'adatu selin sikli bike jaku yable ako wal iltifatu fi salati makruhu kanga do ka fa kofle ko ki to sella ka kwanedo elal darurati fana kara darura kama ngaka sabatra ko alkiraba man sallallahu alaihi wasallam alaka kiraba ayu adina nyefu anyi ami hatta kenama njo shariatu kin nunga pmaka fiku chewka pmaka jango ku dalane ko kaje kajira al-salamu wala munum be ka fiku lago shi shuntle sokman wala fu be ni ka sika do salame furo ba jamakuluka ka aywa danganiya ke ka sika tike naqta ash-shakka bil yaqini ambe danganiya murude ta ka ke ka sika tike baso al-salamu nyuma do sigile do ye fiku de me u fawnu mo kawla o be ala bato de ka shunitle sokman wala sabali da munyune karama daw ka dine kay ka tamen nyaka kuma ba sendelu nden nana sika do oluka hatta asbahu fil qalaqi fusangoni ubel lama nina utado ubita korofe utado ubita tlebife amit tiliade ko lude bolo mena jona ka furake uka banana ube sabati mi ngono ka to kono ube bunyen karamani dambe nyuma mi ngono ka to kono uyu fawnu mo ka soro malik wona anaka feku jele mi ngawde cien nyuma e nyami ta chefe amba fa alsamo kan defamu okuma kadam sen nu fana pumbe ka jo unye amba jirula ngara mo no nyemmi fo uma fo antilqa anfusihim ma fo yirakuna bal yadalluta qur'ana nasula wiyata hatta kenama nasula ni laktarti ko bashite kofle la kwa kwanedo adalu alka sa sama sahaba ya nyininga ka ba kofle ma sai da aisha ta akwa alka ma do dola ko kofle munye aywa na alsalama ya kofle sella ko alibi muvo ola algaraba ko huwa ikhtilasun yakhtalisu ash-shaytanu min salati al-abdi ko kon ye furani de shaytan ba furan ka ba aywa jonka sella o koray bara ni bara konini ngama se seli chenama nga shaytan e fedo boshi ay valeur do pour aywa tufan ka bika aywa bato barajila imam bukhari yeni zabati imam muslim fana yeni zabati wa amma labs al-hariri wa zahabi lirijali aw as-sarqati والنظر الى المحرمات فحرام اني ففه فيه سلي كونون ايوا اني ففه فيه حرام باراولا تشكا ايوا مسوكا حرر فيني مي ويله كو حرر فيني مسوكا فيني مغما تشكو دو اكانا ولا ما تشكا ساندو افاركولولا ولا ما سلامك شوني كيتو سلي كونو ولا ما سلامك حرام كودو فلكيتو سلي كونو نمبلا جلي حراموني دو بالوكوكا داخل الصلاه وخارجها سلي كوننا ان سلي كنمننا وفي الصلاة أفضل واتشك جوجو سل كونو نلا يقطع الصلاة أتسلتك
amma fa al-salamu yo ko hakil sabqara tu werla al-salamu ce munu mi bolla baki yo fa bolla baki goshile warjela kamaliyan kama je kanu kama kan sanu toni o cela sanu te cew ka masriye sanu haramune do al-salamu ce farkolo ka shiyabe sanu ye muso niyoro de ala yaku niyoro e cew ka masri shiya sabaye bolokon ayo warje ayo bolongon nan ayo nega fitini ni o algarba ka sunna ye bavla o algarba ka sunna ye jalamugu o algarba ka sunna ye nunu nye masru ye allah subhanahu wa ta'ala ni nge cewni yoro ye ayo asalama cewku wasadunna masri tobe o muso ni yoro ye alaka kilni mande amma alako kaka ala ya kama kafana al-salama yito seli kono ka kota ke kota mini aywa kota cejugudo a haramune do ka foti seltike alhamdulillah rabbil alamin al-akhdar tigi o min sabati anye hata kana na suba sabata anye alka sasma kono yaji rana ka fa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidu ko jon ibi gere idaba man Allah halaya mina katabe Allah halaya belejeleka o sujudu de ni valeur ka de selima ni bunye ka de selima ni karama ka de selima ngama sabati fiw sunna kono alkira sallallahu alaihi wasallam nona ka fa ko salame ni ngewale nunga ki to seli kono ko ye seli tikelani op ma bi fode ka fo ni venu nun kele seli kenema na haramudo abi cejugu ya kadama teme seli kono bar sabo seli de bato belajele la sanada ñobe gere adaba mana aywa ni seli de konna na katame la haya belajele ka aslama nan do seli kono to nga hagil sabo ko to nyerla kanyena flelu mene كدسكو منك سمك ألما وقال النظم رحمه الله تعالى لك درتيكو ألك ناصر كيرلا أكو غالة باللفظ من غير القرآن سجد بعديا كما منه وكان كون ما منا في الله كان كل وري كلانا كل من القرآن دوي كل دو بسلامي لا مثال الله ما من الله حول ولا قوة من أيها السلام ودك تشايا فاكر علينا كو قرآن آية دودو علينا ننوي أكسل كونو ولما قرآن آية كلاندولا arabu ko mbo me nyova ay fed of ayo faraka minda qur'ana doy sajada ba'diya atilama ka silbane ko abada sujudu ke kama min huwa kan ina fa anana ni fed doy sisa o ni folota inde kelenyi folota o kunde qur'ana yara de o yi arabu kan wera farale alaka pumaka alaka bako ko seli kono puma ma wera ka pumati nyana ala tawde bi fala an subhanallahi an ala ko fo anana ni puma wera ka far alaka pumaka minda qur'ana yara kolay ngani zey anana ni minyi وي قرآن يركل ديكوي وكان غير لفظا أو لمعنى أفسدا وزون عاصن خف ما إن سجدا نانا ناي كفر القرآن آية وركا نتقول يورلا يورمي أفرلاك يورمنا أي مانا يلما ألاك بما قرى يلمانا كسببك أكاد أيوة فرنيونا تقويني نوكرا أيوة أتيلما أي دوفر سلكا أيوة غير لفظا أي كل يلما أو لمعنى أفسد أول ما يقرفنا يلما كفراكا نفيف من سلامة سرو أدوغا فوكو جيدي كسلي سرو بعد سجون نينيدو إفه وذون أسن خف ما إن سجدا نما منا جينغونا دوني جينغو إنفيرا ما كنا لجنيا وتكلا ما تسجودو كي أيوا باشي ما كسلي سرو نما يني نغالي كي كو ما يرا بتو سلي لا كسناوا أول ما كجينغو أما فوتكلا ما نغيتي فجر سلي مصر لغا چايا ñuna nasara ikmi ka sunati ka chaya neba nefa dodo la ifar ko giriya lena ta misir la na almami ya sigi kwati wuli kwati salam bla fiu na alma fariga isigi lebi suna ngani o jingom fitini na salamema na fiera na maka suna girimanyi na ko ngara suna girimay kuma nyefela temena oka selji bitigani selji tigara yoro na selbi salamu di maka sori ayo imabla na kara suna fiyemanyi bashi foitika ola ni kiti nyem sawni assalamu aya hakil sabako toala aka famu kanye aka ala bato aka bato ko nyumana insha Allah ta'ala ni ko ngirate amma ko be mina o be soro baraji dakene na Allah ta'ala sanama ala bodi amma anga batola afamu ko nyuma be Allah subhanahu wa ta'ala fa ala ko di anambal assalamu barajelema insha Allah ta'ala bara mina to sena la khadar bina tamulu ta doni foka datugo na datugura am soro ka dawara yele ala ka shina kene di amma ala ka famu ko nyuma di amma kadi assalamu ma mechugo nyuma no al salama forba jama kuliye ka ke aljina saray anambal ma al salama bela jele ala ko kaka ala yakama ala ko ala karabana bona sanamo baraka kama barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwa as-sami'u al alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي للياتهاري المصطفى من مندوري الطاهر المنطهر يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما